U okviru procesa prekvalifikacije, stručnog osposobljavanja i edukacije, u centru je prošlog mjeseca završena obuka za nekoliko zanatskih poslova: zidare, keramičare, tesare, vodoinstalatere i elektroinstalatere. To je jedno od svjetlih tačaka, recimo u svemu ovome. Centar će uskoro slaviti 50 godina svog postojanja. Oko 12.000 ljudi je do sad prošlo kroz taj centar. Trenutno imamo edukaciju za određen broj zanimanja građevinske i metalske struke. Uglavnom se radi o proizvodnim zanimanja, o konkretno zanimanje zavarivač, kamenoklesar, keramičar i neka druga zanimanja za koja imamo organizirano polaganje i vanrednih ispita i redovno, znači, edukaciju koja traje od 22 radna dana do nekih 3 mjeseca, zavisno koji je modul u pitanju i koje je zanimanje u pitanju. U okviru procesa prekvalifikacije, stručnog osposobljavanja i edukacije, u centru je prošlog mjeseca završena obuka za nekoliko zanatskih poslova: zidare, keramičare, tesare, vodoinstalatere i elektroinstalatere. Trenutno imamo edukaciju 14 zavarivača, 5 keramičara i 3 kamenoklesara. Centar kontinuirano radi, bilježi uspjehe. Velik broj osoba, nezaposlenih osoba koji prođu kroz taj centar, prihvate mogućnost prekvalifikacije, vrlo brzo dođu do zaposlenja. Zahvaljujući stečenoj kvalifikaciji u centru, mnogi nezaposleni građani Unsko-Sanskog kantona su dobili posao ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u inozemstvu, kaže Sulić, koji je, govoreći o povratnoj informaciji o zapošljavanju svršenih polaznika obuke za zanatske poslove, među ostalim ističe. Ne u 100% omjeru, znači, ali u velikom broju slučaja imamo povratne informacije. Recimo, prva generacija zavarivača koja je završila ovdje, skoro 70% njih je već pronašlo zaposlenje, što na domaćem tržištu rada, što u inostranstvu. Inače, zanimanje zavarivač izuzetno deficitarno kako na domaćem tržištu rada, tako i u inostranstvu. Obuka koju u centru provode stručna lica doprinosi povećanju samopouzdanja nezaposlenih i potiče ih na odlučniji pristup u procesu traženja zaposlenja i povećanju njihovih sposobnosti i znanja potrebnih kako na bosansko-hercegovačkom, tako i na stranom tržištu.